بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حجوجي إبسورة وترين عون من ميد بلالاني شاروغم ودعاتك أدي حجوجي كي تنتنوغا إكي حالتكوغا كينجه دعاتك ذكر تكوغا مچا ميجي مثالك ما النبي صلى الله عليه وسلم قالهم ابن عمر رضي الله عنه رواك ربا فاوا حديث حديث के माना गावानी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी दुआ दतुर तकु गा कुरब्बा कमा एक माना गावनी हम कशवरुं नबिया दतुर तक नुकुमे वडागतु मंग एकले फानो जमल कोಳ सवार वडागन फिनम तिम फहर तकबीरु इदालो लबे एफहु एकले फानो इदालोवे almen ekama kuladana wagemba bayaku kamuga nuwahalu almen nam mitaketi khidumet terikodevi raskalange hustahiruwanta kamaye adi hamakashawarun almenge viraskalange hadratan almen rujua wane kan kashavari haddaba bodukure viraskalako mi daturuga almen ibraskalange hadratun hewa taqwa verikaman edeme adi braskalange eru hiwodigamba amalu takobis edeme haddaba bodukure viraskalako mi daturu almenna faseha koddebban deve adi mi digu daturu kurumga alamennan ihsas koddebban deve haddaba bodukure viraskalako mi daturuga alamenge ekweriyaki ibaras kalange adi mi alage ahulunge kankam bal hattaba debba farata kiwis ibaras kalange haddaba bodukure viraskalako daturuge undagutaka hitama libiweniwi manzartakunna mudala ahlunna dimawe dane nuba badalakun rakatiri koddebun edi ibaras kalange hadratuga dannawame adi daturu nimmafa embri wadaga nawahindu iswe dia duwage itura ekalefano vidalwe alamenni emburi da bayakime tauba wa bayakime alukan kura bayakime adi alamenni alamenge veri raskalangiyan hamdu kura bayakime daturuga komme faharaku ustanakan arahindu takbiru kiyuma tiri tanaka faba hindu tasbiha kiyuma kiwes sunnate jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma garihum riwawe gembe ekalefano vidalwani kunna idha sa'idna kabbarna wa idha nazzalna sabbahna manai timam bekalun daturu matiga ustanakan aranama takbiru kiyame adi tiri tanaka fabanama tasbiha kiyame adi daturu matiga manzilaka faba finama mifadan kiyun e sunna wegen wa kame Allah ta'ala ge furihma wegen wa kalima furutakun ekalange hedde vitaketige nubakamun miala rakatiri kaman edeme manzilaka faba iruga mifadan kiyafi nama e manzil duko forajjo maddan den emihaka gellume lebigene nudan حول بنت حكيم السلمية رضي الله عنها كي بين رواية جنبه كمان بدال وني ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالقربية تمن كمان أدوسي من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك معنى ميهكو دتر متيغا منزلك فيب مفهو الله تعالى ಗೆ ಫುರಿಹಮ ವೆಗಂವ ಕಲಿಮ ಫುರುತಕುಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹಿದ್ದೆವಿ ತಕೆತಿಗೆ ನುಬಾಕಮು ಮಿಯಲ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಮ ಎದೆಮೆ ಮಿಫಡಾನ್ ಕಿಯಾಫಿ ನಮ ಎಮೀಹಕು ಎ ಮಂಜಿಲಕುಂ ಫುರಜ್ಜಮದ್ದಾನ್ ದೆನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಎಮೀಹಕ ಗೆಲ್ಲುಂ ನುದೇನತೆ ಅದೆ ದೆನ್ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಹಜ್ವರಿನ ಉಮ್ರಾವೆರಿನ್ ಹಜ್ಜ ಉಮ್ರಾಗೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ತಬ್ಬಲ್ ಹಟ್ಟ ಫರಾತುಂದೆ ತಾಲೀಮ ಇರುಷಾದು ತಕ ಅಮಲು ಕುರು ade mi lazim gamba kame berinna kiyaman teriman Allah subhanahu wa ta'ala wani amuru kurabbafa egatun Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabbafa wani ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum manai imam jemista kunne tiyabamihum Allah kiyaman terivashe adi rasula asha tiyabamihum geteren berinna ves kiyaman vashe adi rasula sallallahu alaihi wasallam hadith kurabbafa wani muslim alage maccavani ena ruhe kankama nuruhe kankamu gaves adu aha kiyeman gatume faafe kurman amuru nukureve ha hindakwe e irshadu kan amalu kurmuga wani fasada duruko hajwerina umra verenge maslahatu demehettun kamuga wati asmahatu shaykh abdul aziz bin baz rahimahullah bidawla faawale hajwerina wajibagem wani dawlatun de ta'lima irshadu taka kiyamam be amalu kurme
hama kashoran Allah subhanahu wa ta'ala wani hiyo kankamuga berin nan adwaha kiyamangatu wajib kurabbafe hajji waringe maslahatu tan hipettu mattaka dawlatunde irshadu takaki jumla gotegga hiyo kankamuge tirega himenigin ba kanka e irshadu taka khilafu maki fa beriwane adi ekamuge sababun hajjuge sawabu uniwane kanka adi wabata feturuna nudi hipetumak amalu kurma lazimu koffawa kankam bismige tirega himeni gendan eheni ekankamaki sharuga kurman amur kurigimba kanta toge tirega himene